माफ करवा अस्सलाम वालेकुम दिवहि राज्य के सुप्रीम कोर्ट के शरीयत मजलिस फेशुनी मी इब्राहिम अदनान आनीस के फरातु मोल्डिस पुलिस सर्विसेज के मच्चा वफवा इस्तिनाफ fi dawaye इस्तिनाफ कुरवनी दिवहि राज्य के हाई कोर्ट को देहा 16 HCA दुइस्ता अड्डी आशय नंबर गजिया මේ මසලය ගුලිගෙන් ඔනතිරිස් ඔගස්ට් දෙහස් නවාරෑග අඩුහුම බේල්ෆවාකන් රෙකෝඩ් තකුම් ෆෙන්නාංග බොහරි එහෙම එදුවහු දෙකිෆා වාහකතක හුෂෙලිෆා හුෂෙලුන්තා ඒ ශරීයත් බේන් මට්ටකා අල්ගොන් මෙන් මසල නිමුව කුරින් බලානේ තකතිකම් ගදන්නවා මිහාර මියද මේ ශරීයත් මජ්ලිස් මි බේවෙනි මසලයක masala balwa fandiyarum badruma gulgen ijraat furiham kurmu gotum ehen kamun defarata be sarkal fursat arwana khulasa gotegga istinafi nukutata musharuwa devuma adi ege raddu dalat kafaratun devuma defarata bes diham minute ke fursaten erwene ituru wagutu beenu fuluwaka mugawanya ishara ko devuma shariyatuge mi majli haki durun gendeve ಶರೀತ್ ಮಜ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕಂ ಗವಾತಿ ಅಡು ನುವತ ಫೋಟೋ ಫೆಣ್ಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಉಂದಗುಲೆ ವಾಣಮ ನುವತ ದಚ್ಚೆ ವಾಣಮ එකන් අල්ගොಂಡು ಬೆನ್ನ ನುವತ ಅಲ್ಗොಂಡು ಮಗ ಮೌಜಿಫುರ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊದ್ದೆವು ಎಂ ಫುರ್ತಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಫುರ್ಸತ್ ಅರ್ವಾಣಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅದ್ನಾನ್ ಅನೀಸ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ وعلى آله وصحبه أجمعين. عزة الفنديار دورة وكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسألة سپریم کورٹ کا استئناف کوری فرات کی آلوگنو ابراہیم عدنان انیس دیوہی رئیت کا انگادے کارڈ نمبر A040020. عزت الفندیار دم وداڑو فدام مسئلے کی میگے کورین ಅಡೋಹಂತ ನಿಂಫಾವ ಮಸಲೆಕ ಮುನ್ನಾ ಮಸಲಾಗ ಅಡೋಹಂತ ನಿಂಫಾವನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಫರಾತುಂ ಹುಷಹಳಂಜಿಹೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂತತ್ತ ಹುಷಹಳಮ ಫಹುಗೆ ಕಮ ವಾತಿ ಆಯ್ ಮಸಲಾ ಗುಳೆಗೊತು ಮಿಗೆ ಕುರಿಂ ಅಳಗೊಂಡು ಫರಾತುಂ ಹುಷಹಳಂ ತಕ ರಿಯಾಯ ಕುರಬಾನ ಕಮ ಹೀಕೊ ನುವತ ರಿಯಾಯ ಕುರಬಾನ ವಾಹಕ ಇಜ್ಜತಿಲ್ ಫಂಡಿಯಾರು ದೆಮ್ಮೆ ವಿದಾಳೆ ಫವುಮಾ ಎಕು ಮಿ ಮಸಲಾ ಗುಳೆಗೊತು ಇತುರ ಹುಷಹಳಂಜಿಹೆ ಹುಷಹಳಮ ಅಳಗೊಂಡು ಫರಾತುಂ mi adohumuga nekkama baati mi masalaga mige kuriga adohumuga algonuga faratum hushalun taka riaya korabuma fahu masalaga hukum awaskodabuma edi waran adawel kama algonu dannawa shukriya assalamu alaikum dawlat ke faratum shukriya izzatil pandiyar on nam ki ahmad nashat attorney general of yuge senior state attorney adi algonda kiga mi adohumuga bari wada nawani Attorney General of UK State Attorney Al-Ustaz Hadith Nasir mi masalaga dawtuge jawabu khulasa gotegga izetri fandiyarunge isne dannawalana mi masala istunaf kuruma golige mi masalaga hagigetta isra bala review kurumu istunaf kura faran haten august 2012 ga wadifa wakufwatiya adi migotun ena wadifa wakurunga ganunu kashur kodifa wa ganuni rakkatil kama manfaata libdi fanwatiya istunaf kura farata medu nimma fa nimmun baatu koddinumun edi kushala masale ke masala wi hindu diviraji jumhuriya gaanasasi ke 30 habbana maaddaga haagawagatu matin komme rayitika me ebniye ikhtiyar kura wazifa ada kuruma mota masukke kurumge haggaki gaanasasi yagin ko difa asasi haggakama wi hindu mi masala itura bala mi masala itura dirasa kurun dawatu fahaga wi mi masalaga wazifa wai kuruma nimma fani ijra yadurikamai mawduya adulurikan gayam kuruma kanulaka migotun fulhumge wazifa gawaduge 26 වන මාද්දාගේ ශවියනිගේ ඩිස්ප්ලිනරි අධි ඉදාරි කුත්තක එකුත්ත අද දිනමා බෙහෙ ගවෑදුගේ හවන මාද්දාගේ නූන්ග බෑන්ක් ඔෆ් ෆෝවා ඩිසිප්ලිනරි අධි ඉදාරි කුත්තක අදබු කණ්ඩාලා බෝඩ් නොත කොමිටි ටීම් ඩිසිප්ලිනරි ගොතු නොත ඉදාරි ගොතුන් ෆුල්හ ගමච්චන් අරා ෆියවලතෝගේ දශුන් ඉෆරාතු වදීෆාම් වක්කුරන් නිම්මුන් ෆද නිම්මුන්ත තම්ෆිස් කුගේ කුරින් එෆද නිම්මුන්ත කාමද කොමිෂනර් ඔෆ් පොලිස් මෂවරාකෝ එෆද නිම්මුන්ත තම්ෆිස් kurma commissioner of police fennakamuge liume minister hushalan jenakam fulhunge wazifa behe gawad 500 sonu maaddaga ha disciplinary adi idari kuttaka e kuttan adka adabu dinum behe gawaduge kawana maaddaga nunuka safko banku pawa iru mi masalaga
Commissioner of Police Fennakam Liumu Ministry of Hushalafa Waka and Tia Mihat Efad Lium and Netumaki Isharakuran Gavaduge Havala Dun Madatak Bank of Israel Puriham Kurumakanula Nimafa Nimuekan in Monati Mi Masalaga Dawatun Edeni Efra Wazifa and Waiko Pavani Langala Nunkan Kandala Dimasha Ehen Names Mi Masala Istuna form no number of Balar Istuna Kura Faratun Edega Toga Istuna Kura Fara Wazifa and Waki Kofovani Kofawa Tarikam Gova, Hating August, they have Baran Fish Game Wazifa, Rujoko de Dua, Hamed Libema Musara and Atanagadin Medifovina Mess. Efaratum, civil court of Mushel, Masalaga, Mifadan, Edifan Watia, Mihal Sarkar, Mibatuge, Masato, Gamal Krumunda, go to Balaru, Badu, go to Ganagadinuma, Nima Fani, Inhardu Mudatakam Gawatia, Inhardu Mudatakimi, Ekashigama, Badlekam Dauta Fenati, Inharduge, Mudata Badu Nagadinuma, Dautung Purakam Fahakura. Engam Dautum, Midawaga, Edege, Danavadana. Dautung Edeni, Isra Denu, Kankama Riako, Istuna Kura Farat, Wazifa, Guligan, Nimu Fan, Nimumaki, and Nimuga Gavad, and Shakli Gotuna, Ijrai Gotun Taba, and Lazim Kafa, Kantata Tabai for one Nimukanwati, Tabai for one Nimukanwatia, and Nimum Batuko Deumasha, Diviraji, Supreme Court, the Hasnawar, oblique SCA, oblique Ashar Gazia, and Balong Gendava, Mastalag, Istuna Fonga, Wazifa, and Kuritarin Pushkin, Wazifa, Rujuako Dinuma Hammer, Musara Inat, and Agadinuma Edifa, Vinomes, Emastalag. Humuga Musara Inat and Agadinuma, Hukum High Court Hukumuga, Adi Civil Court Hukumuga, Musara Inat and Agadinuma Hukumura, Nuatia, Istuna Furafarat and Edifa, Mudata, Mimarhala, Farat Musara Inat and Agadinuma, Edidan Gauni Hame, Nekamakandalova, Deva, Badu Gotka, Istuna Furafarata, Engardu, Mudatava, Musara Inat, Dinuma, Daut Mushala for Hushalamaki, Adur, Belkam Kandala Deva, Mustani Madeva. Mi Mastalaga, me adult Jawab, Gitron Dautum Fahakul and Benove, Diviraji Supreme Court, the Asnavar, SCA, Tiris, Hanamber Gazia, Gazia, Ki Moldis Airports Company Limited, Asfag, Wahid Masala Beli Gazia, Gazia, Ganimo of Ebave, Wazifa, Ambra, Rujoka de Halatugas, Musaria. Inayat eki ekga nagadinuma komen lazim komen no komasha musare inayat utre nagade member kandalani vasle bala tribunal no to courtum kama adi hame hemme migota musare inayat nagadinu muga mi wazifa am vaikuri fara ema masalega mitigate kuru maseke ko faveto bel masha amdani ge gotu no to wazifa an ada ko faveto bel masha efarat nagade member kandalum ga amko divihirajje ge him wazifa an hoduma vetwe वेतवानकम गबूल करे मुद्दत विश्रिया करमानकम एगजिया गबुने शुक्रिया इज्जत रिफंडियार मेगत दावतम पाह करम हरि कंकम तिमी algodam paha kollam beenombe Supreme Court of Hoshele foti istinaf fekkan adi istinaf nukutataka algonmen riayekko ekotuge matinkan masala nimani ngeto එහෙම එකන් අල්ගොඩ එකම කෆාහ කරම් බේනොවේ දැන් දෙවන කමකන් අල්ගොඩ සුවාල උෆෙදේ කමකි මිහාරු දවලත්ක ෆරාතුම් විදාල් තිබනි මසල මුරාජා කුරුම්ග තෙරේග ශකුලි ගොතුම් ෆුරිහම වංජේ කම ෆුරිහම ෆන්නුවා කම මෙනි කොතයි කිමිගේ කුරින් ෆාහග වේ ෆන්නුවා නු කොතයි කිතෝ शुक्रिया इज्जत रिफंडियार मी नुकुता मी कुरिन मी नुकुता के सबबु मी ए इजराई अदुरिकम नोत मी शक्ली गोतुम एकम के सबबु शक्ली गोतुम फुरिहम वांजे पंकत फुरिहम नुवाकम मी के कुरिन दावत बेले फनुई ehn names mi masala istun supreme court ge istuna furuma golige dihejjun dihas nawaraga mi masala ganguluba attorney na adi bandarna ba badu kuraba bandarna nimma afwani mi masalaga azifa amra ruju kodden penna kamasha mi masala musara inayto gotuga en harduga muddatige kishigema muddate kam dawlatun hushalum shukriya ditanda algonduge ituru suwala kabani ti hawala devi minister ya kama behe maulumat nufanoi gumuge ituru kame ijrai adaluri karnu ata maulu aduru kan gaim kurum gar nukova kama dawlatun deke wadar namto शुक्रिया इज्जत रिफंडियार मी masalaga mi disciplinary committee ge report badar committee ge report ga hawala de ekkam ki Ibrahim Adnan Anis ke bayan adi
දෙවනකමක මේ හවාලා දෙනි එහෙන් මේ මස්සලා හිමනේ මේ එහෙන් ෆරාතික්ගේ බුණා බුණුමුග මච්ච ඒගේ ඉතුරුන් එහෙන් වීම මේ ඉබ්‍රාහිම් අනීස් මේ මස්සලා හණුකුඩ ෆවායර් ඉබ්‍රාහිම් අනීස්ගේ බයාන හවාලා දිනුම්වස් දවත ෆාහ කුරුණු එයි අදි එම්මේ ඒ එකමුග ආලුමුන් ඒරුග බදන් කුරෙවුණීරු ඒ රංගල නුන්කො බදන් කුරෙවු සුගුඩේ ඉතිරොන්ද kuring tibe fulum wazan kurevi gota bala ayru den e nimol review kurevi kamatti vidalwi ehmima mihar dawlat ke faratun dekhodanna wa gotu ka hanu huruma ki konkala kamettu ege negative inference nege kamettu nota nunto kinitto mihar kobato position badalwi gota sugure edit fund mi masala ga dawtu mi masala nga fa huriha kame jumla gotik ga belumo fahu e gota ni mafan hama ekani sida e kantatak kannum bala fani algon fursat tarwana masla ge mene ehem fandiyaru na be franga swalan oikam gawarnama swal kurenguma im furtam fandiyar dr azmul gazahir arunge swalen nemme gotak shukriya fandiyar mahazal zahir mi awun suwade amas kollana mi dawlata mi masalaga istunafi masale kuriyam midani high court ge gaziyan istinaf kurege midani ti vidaluwa kantatta adega high court nimma foin nimmu ganone gotun sahhato madu sahhan onto awuna mi nukta komisar ka saaf ko defanat ti vidaluwa kantatta mi policy level langa change namas itra murajiya kurumu e femmati kantatta ka bi namas e high court hukuma kinetta tibe funde wadanna shukriya fandiyar high court mimasa nimmunga riya ko fawani wata mimasa nimmunga balla fani divirajiga civil court ga dawlatum paha ko fawa kantatta ಏರು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಶೇಲಿಫ ಅದಿ ವಾಹಕದಕ್ಕೆ ಬಹುಸ್ ಕೊರೆಫ ಕಂತತಕ್ಕ ಕಮ್ಗವ ಏರುಗ ದಿವಿರಾಜಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಶೇಲಿಫ ಹುಡಿ ಕಂಕಂ ಏಗೆ ಅಸ್ಲು ಅಳುಮೆನ್ನ ಏರುಗ ಮೀ ವಜನ್ ಕೊರೆಫ ಎಗ್ಗೈ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳುಕಮ ನುಫೆನ್ನಾ ತೀವಿ ಅಳುಮೆ ಮೀ ಮಸ್ಲಾಗೆ ಮೀ ಗೊತ್ತಂಗ ಅಳುಮೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಯುಗ ರಾಯು ಮೀ ಮರ್ಹಲಾಗ ಬದಲಫಾನಿ ವಿದಾಳುವನೆ ಮಿಹಾರು ತಿ ಅಲುಂ tibe from murajiya kurum e nukuin natija ka high court nimma fan nimmaka gulumen netetu ashugure iditir fande alundne mi alun murajiya ko fo minimuma egota civil court ga mi civil court ga hushelifa hekitaka adi civil court ga dakka furi wahakata wadan kura eruga high court ga nimmu badal genen chekama ashkuri itru suwalne algon fandiyar mahase kurevi swal itura tilako kurveto masete kuran gata high court biharti tibe flunge dawlat ga faratun tibadal vi position na gulige ngata adi komasa baka hore kam galiyas badal vi position na gulige algon saaf kodebambi noni algon benna saaf kodebambi kihinekkan e bad position badalum ga sababum high court ge nimmun Gosman. Sura iditir fande mi masulaga high court ga nimmumuga maganu gotigga bala fani dawtun eruga husheli hekitaka civil courtun riya ko fawetunu watununto egoto bala eruga dawlatun eruga civil courtun husheli hekitaka maaf kurawat eruga dawlatun mi eruga dawlatun civil court ga mi dekki wahakatan adi hamehme high court ga dekki wahakataka bala eruga mihar dawlata e kankamu nota eruga before hekitakun e wadan kurave ve tafatu wative high court ga nimmu badu maaf kurawat high court civil court ga nimmu badu maaf kurawat alun high court ga dekki wahakataka bala eruga mi high court ga fahakuran nukutatoga fahaku fobe mi hanu huruma goligan alun dekki wahakataka adi hame ehemme mi procedurally mi kantata hingadiya gotge wahakataka bala eruga dawlatun eru fahakure fohri kankama adi mihar dawlatun mi review kuruma for fahakure kantata bala eruga mi civil court ga maaf kurawat e nimmu badal ganna jekan alun fahakure civil court ga nimmu ekama gule ama ediwadanawa ediwadagatumege berum ingewadanawane ane supreme court ki kihne masala balata dekkan ganun nukuta takkan hushelen jeheni ehema dekwadanawa gotege badaluga
ඒගේ ගානුනේ නුකුතා අල්ගොන් මෙන්න හොෂාල දුවේ ෆෑරනග Shukriya izzeteri fandiya mi masalaga haqiqatu gaanum migota mi stand badal kurma mi edeni mi gaanum asasi ga sharawna madda dashun asasi haqqataka minimum kan himaya kurma ki dawt ga wajibekkama wairuga adi hama emme tigi saibana madda ga haga dashun adifada kurma ki asasi haqqakam ga wair e haqqutta himaya koddinum ga beenum ga mige kurin dawlata mi agi kurai fohri gai mihar badal kurum jehekama bandara naba fenewada Shukriya izzeteri Fandiar mahas ದೌಲತುಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬದಲುಮಕಿ ಆ ಶರುಯಿ ಕೋಟು ಫಂಡಿಯಾರು ವಸನ್ ಕೊಫ್ಫುನ್ನ ಕಂಕಂ ಎನು ಗೊತಕ ಕಬೂಲು ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮಿತ್ತೋಯಿ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫಂಡಿಯಾರು ರಾವಿತಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಕೊಫೆ ಬಹುರಿ ಕಾನೂನಿ ಹುಜ್ಜೆತ್ತಗೆ ಮಚ್ಚ ಹೇಗೆ ಫಹುನ್ ದೌಲತುಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬದಲುಮಕಿ ಹೇಗೆ ಮಚ್ಚ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹುಕುಂ ಕೋಸ್ವಾಸವೆತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹುಕುಂ ಬಿನಾ ಕೊಫ್ಫನಿ ದೌಲತುಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮಚ್ಚ Shukriya izzeteri fandiya mi hukunta binawani dawlatun adi defaratun hushala hekitaka ganuni nukuta toga macha din dawlatun mi masalaga furatama marhalaga hushala fa hushaluntan adi hame emme high court go hushala fa hushalunte ki emme rangalu hushalunte ke kamgu nuwa tiwe mi marhalaga ves e kantataka med goten nimma e masalaga med goten nimmumun e Paratan haggu mi mafkuravat hagge gelifara parata haggu libi adi hama hemme mi courtuga hingam mida sumata niumen askindani efadenkam dawtu faako Shukriya itru sualen nengi ituru evs kame faha kuram benu fuliya istinaf kure farata e fursataru Mike mute ko ini ingat ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿನ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಇತುರು ಬೆಸ್ ಹುಷ ಹೇಳುಮೆನ್ನೆ istinaf raddu faratu mi bagut iturkan fahakuratan Shukriya fandiya algan men ehin kam gawana ma medu shariatuge adu hon nimmalana masalaga hukum kurun irat kurawiya den tawal kurani ege kurin hukum kurumge kuriyan ituru suwale o ikam gawanya ituru shariatu gadu me bewen kam gadanna meda shariatu wassalam